Endra da wo man Ghana mu miai bi enso toto de ye wo ejoman eboso enye asanketwa na se Accra ha Eastern Region ni ebiemu so no Ashanti Region obia eje ne chefa emade se Ashanti Region according to videos ahodo any pictures ahodo efio eba notmu se oye ne kasa eleke ye esi wo hono no esan se enso no eyiri akasa enye asanketwa se po a ye da makwan se won kromu enye asemketo kran so ne enam gidigidi dia fa manfo efie mu ade se former Kumasi mayor krampo ni fie mu kra eyiri am de se ne equipment nya krampo no so no etimi asenu na report bi so yesa aka eche se bia ya friend no Sawaba eno no ebe affordable housing estate no ewo Kumasi no so no to no na se wo ba time bi wone ne ba tricycle mu ade se na womu kwakodi phone say atiasa ahyenso enam kromu na enso ne to na esifa eyirinti ne baketwa wo kra no baboto food kra no enso no timi agi akla no de akla no ekwa atadro mu hu akla no echiri ekwanye ayese eno asema abeda wa ana natmufo ahase mu ye ehu ehwehwemu na ne ne echi no cars ahodo ebiso na enso no tese ka se atiasa no mu tutu cars ne se kwan kra da baby anase emproka gata da baby kwampa untimi ehunsa se so no so yira afa baby aboso enti kasa hodo a ene dey ayebia mema no kwampo na nipa bi hyemu no na enye asekota ya kwa se de say not move forward report paper cha enye kra no ye bete say bi enwo akadwa wa hwe ana se dodo na bi so afemu ahwere wo mo enkwa ne so for video kakra ewo ye bakɔhwe e de abasese ana ansa na ye bekɔ me kam se edwuma kwa boye chi don ma ye de edwuma de ebrem eye o chade Herbal Center. Was say na we are si fatie bia se wona mani o se nipedue mu o anampo kranko ana mu so ya wo how bi ewo mu krampa mbetini abo aso ano enti na je se for wo numbers na wo ase o na se pomocha kwan ewo Accra ha dan suman ena bia mu Northern Region Tamale no mutimi embo na wo so si wo dade mu na ababo ni CPNC ta emfa emma na ababo de enkwa eso de edidi nkwa na me ebuso for yenko he video yi emra sesia na yeba yebeka ho asem. This is serious. Ha! Nipa mienu ni aso amutimo na kind of rounds. Oh! It is still sinking. Now better be obi. Obi are never call. Ebusianfo 21st century Ghana krokesie mu Kumasi ene se assemwe etimi esi ewo na no na manfo bi say o man Ghana dear oh ya ke chiro do crowd pa ma o say enti ase kra ni mu biem because enka be ni pursue ni eni de kra du no ka be say kwa de enka should have been the thing of the past and now crop na be sisi crampa rural areas be chire bi na say maybe afen na punto ko so ho ntine say kakra na sisi wo na krokese mu pa say Kumasi na ebiem so estate ahodo wo na say nso yiri etimi efa wo say de na say na yenim dia na say punto no crampo no yakwa akodu infa ye da so de na de na say yesan ye chi empu amanfo te ase a enye ye
na de ye amafo yakra e wo mu kan se ebre wo mu no so no asanteman mebumfo no mbepre puntunuma pre fa hodi apre se gates ahodro ni se bebi a enso yire betima fa ne be biye wo mo kro no eso no dabi were na egu enwre mu atese wo mu galamse site a wo mu etu sika kokko na bi so na wo mu ye press conference akese kasa de ama wotumfo atese nyuma de wania egu a wo mu timi push ye se yemfa enye mo na se wo mu akase mu nkwapo no wo mu nse de nim de wo mu hia ene de wo mu ehia ba ne nnua mu no we ade a sese aban no so enhwe because se si ade enibra ba embebu ne nnua edina papa ko obi a ekase face the country and this is abre before was throw na attention won from am say na nyama bi say so kwa na say pile na pile up sha na sha manfo ebufo sha na hye emmebu ni tutu ebufo wan hwa say ya pray anya ntema na say aban na anya ntema anya bi amfa wa hwa kra de besi e beto so mienu no an che de bofo no ebe blaster man say de mpese ebe hu o man mo hwa na yakon because say ka sa brei say wo man ye punto ke yesusu say nke be kono ka ko nim sa nka ensoyire de enkenye sa brei ene besisi enye say briwe mpo ene be hu say bibi say esi say in this time aye nimpa say busumi mu kono nso toto say na ye timinye hwede bia fa ntwen nso toto na say enso na to abeto ye nso ate say eyiri a fa manfo ene de ye ne brei fa manfo di ebi egu ate say enye ne papa mu nte say before de akodru no na say ensem no eno no ba de nyam no ye hwe nim say ye nadimufo so do won report of a year general losses akoso ewo ensoyiri yiri okumasi mu ebebetu daniel hu the impact kesia kasangasa ewo monyasa dia dia manfo keka ni susu dia amanfo de beta ponte se no na e fa dia ko dia na se in some few days no wan hwa na ngofo beteki actions wan hwa emwa emma eye aban we kwampo no wonya na sumdwe kramfo emfambu oman no eye tinabuzafo dia ti no enamde abeso mo mo twe imagine efa ho ene esen mo dia na mo fanto our comment section na ebiem so no mo share video we on other social media platforms but mo dey and follow TooMuchGH or Instagram Twitter so @TooMuchGH_, Facebook so you ho TooMuchGH na se na any day dikan we share your videos here but mo dey we dey enche ho kra me subscription bell no se na be ya bia no you upload the video na ho so wetime nya bi na ho sa ke bia hwe we video no eso san se yen dey e ka ne pa you we bre edima munti na se busafo yen ko ne sa na bibia enwie fine ever my midi ede na ama ohusa nyame adoma ibesan edie shakim akramunya bye bye.